neko kao ko je rođen na Novosađanka. I ne smatram možda da sam zbog toga, ne znam, u odnosu na nekoga, mislim da je Novosađanin svako ko se osjeća tako, kao Novosađanin. Znači da voli ovaj grad. A nažalost ovaj grad je okupirao investitorski urbanizam. Znači ne urbanizam, onaj koji bi trebao da vodi grad, nego ga vode investitori po kafanama, kafićima i uz kafu. I ja sam izuzetno, kao i mnogi naši sugrađani, nezadovoljna pravcem kako se to radi u Novom Sadu. Mi smo, da ne kažem, od one Pupinove palate koju zovu Keopsova piramida, koja je nikla na takvom jednom prostoru sabijenom, gde je uništena ta zgrada koja je bila pod zaštitom Komunalna banka, gde su uništene stare trščare, stare nekoliko stotina, 300, 400 godina, gde su ljudi, moji prijatelji koji su odlazili kod tih ljudi, koji nisu svojevremeno smeli ni grede koje su im visile da poprave jer je bilo pod zaštitom, pa je odjednom sve to zbrisano i dignut je neki Kraljev park bez jednog drveta. S druge strane, mi imamo priliku da vidimo da propadaju zdanje. Mi imamo jednu istorijsko znanje Bele lađe, možda sam dosadna, ali mi imamo nešto što nema baš svako. Zdanje koje je staro 400, 300, 400 godina i namerno se pušta da se urušava. Ono je pod zaštitom, grad nema para za rekonstrukciju, dok se to jednog dana ne srami. A to bi mogla da bude gradska kafana. Tu je dolazio Svetozar Miletić, Laza Kostić, Jovanović Smaj. Da li neko hoće da kaže sutra da zbriše tu našu istoriju, da nas nema?